Baik, Horas, selamat berjumpa kembali bersama saya, Bang Juntak, si tampan berwajah buruk. Kali ini kita akan membahas tentang numeral, menerangkan angka dalam bahasa Batak. Kalau dalam bahasa Inggris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dalam bahasa Indonesia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagaimana dalam bahasa Batak? Langsung saja. Angka 1 sampai 50 dalam bahasa Batak. Sada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sia, 10. 10 sada, 10 2, 10 tolu, 10 4, 10 5, 10 6, 10 7, 10 8, 10 sia, 20. 20 sada, 22, 20 tolu, 24, 25. 26, 27, 20 20 sia, 30, 30 sada, 32, 30 tolu, 34, 35, 36, 37, 38, 30 sia, 40. 40 sada, 42, 40 tolu, 44, 45, 46, 47, 40, 40 sia, 50. Itulah menerangkan jumlah dalam bahasa Batak. Semoga bermanfaat. Horas Mauliate.